Alright, ni mweri jonge jo mwero kana mweri jo tantatu. Rentariki izirentuko ya Jumatatu mwaka jijwa ngirije mirongo ine na ithano. Ngitukaya nwethiritwe urena ntuko enjaga nkuruki nwethiritwe kirarana gukira. Urena thiria enjaga ya mweri. Kogwa twageni tutegere ntato chiato chia Meru TV tha mugwanja twethiritwe kionaga. Ore kwethiritwe kugitinda ntuko yegoro irare ntuko ya Madaraka Day. Irethagirwa gukungwirwa ntuko chionthe o mwaka ntariki imwe. Mweri jwa June niyo mbigoro Kenya ithagirwa igikungwagara Madaraka Day. Aria thirikari kaunti ya Meru batongeretwo ni gavana Mutomoto Ithingi na munini wa wakili Linda Kiome barombera kwethira bagikinya nteriria chia igembe igenda gukungwira ntuko ici ya Madaraka Day. Jaja na janga mengi tukethirwa tuika kuzira kirintato chieto unbabetaga Dennis Mutumo Muthomi betukira twambirie na ora gutindita na reterera South Imenti na ara nyuma ya ciari bacukuru ya primary ya Rwampo kumira na kuinga obici ya mwalimu munene Daniel Ruito na kuga bategwa na mwalimu ujo endane ya cukuru uje kairi ni onto botumete DCC Mary Mwangi kodi ya ciari gukiriria nikenda bagetana mbere na gutegera mateta jao nkurukino retia ciari batiga gwikira siasa endene ya witi na mbere bamacukuru ari tejaja kiathoge gukungwira Madaraka Day ndere chemitungo ari akariba ugeta babatena gya gukenera kiri ntuko eu ya Madaraka. Nyuma ya ciari bacukuru ya primary ya Rwampo kuthithia maandamano ja makire na kuinga mwalimu munene wao Daniel Ruito aria kinya bethire bakinga obisi yawe na mbao na kuga nethirite agitumira buthuku into bya cukuru o amwe na cukuru iji batu ciari ba Rwampo primary we are frustrated, tumechoka na Ruito. Enough is enough. Batu toga Ruito masti go. Tukandamana mwaka Jesu asoke. Tore amwasiari. Tukandamana mwaka Jesu asoke. Na kuma na alwa. Maandamano ya ndugu sionde mwaka mwalimu hete. Koteko nova, kotokera. Matata ja ciari baba nande ne jakinyirite DCC Mary Mwangi obisine yawe ne aria akiaria muthenya jwa narua ari ntere cha mitungo kiri kigongwana kya Madaraka Day. And we have listened to the issues addressed, ile issues murisema za mwalimu, management of resources, iyo yote tumesikia and we are handling it. We are handling that. Sawa, tunaangalia hiyo, kwa hivyo tutapatiana mwelekeo. Na wazazi tafadhali, na wale ambao hawajaridhika, musiende kwa hiyo shule ya Rwampo on Tuesday. Don't go there. Na sio wazazi hasa. Kama we unajua huna mwanafunzi kwa hiyo shule, tafadhali. Wednesday tumepanga mkutano ya kukutana na nini? Na wazazi. Iko haja kweli ya kwenda hiyo shule tena Tuesday? Sio sasa ni fitina? Eti fitina? Kwa hivyo tumeshauriana, tafadhali please keep off that school. That is a property of the government, for the community, for the benefit of our children. Kinyankuruki no letia ciari bakethira bagikira siasa kiri macukuru jao. Meona baadhi ya watu wengi ambao wanaenda maandamano sio wale wazazi. Nema kana tema. You are on our lookout. Tumekubaliana na security team, hatutakubali shule ifungwe. Sio ya Rwampo peke yake. Kwena shule kama Burie King'ori, kwena Mikombone Primary, kwena several other schools. We will not sit down. We will not allow shule ifungwe kwa sababu ya siasa. Neara nabo bakiaria atongeria bandhuke mbithi bakurikia thone giki ni baugite batinaga gukungwira ni untu thirikari nene mawirane jonthe ethire kiejana ni remi kujojuria ya Madaraka. We as youths, we have very few to celebrate. Actually hatuna freedom. You find us tunakuwa abducted, we get killed when we speak, when we do something, when we express ourselves. We are not happy. We are not happy at all. Hatuna anything to celebrate. Ni vigogo, naona kama ni vigogo tu anasherehekea siku ya leo
ambayo ni siku ya Madaraka. Kwa sababu sisi kama vijana ambao wako sahi ni miaka 62 imeisha tangu nchi yetu itoke kwa mikono ya mkoloni, lakini hatuna kile cha kujivunia. Inakaa Madaraka ya siku ya leo kwa vijana ni kama ni kinaya, kwa sababu vijana siku ya leo we have nothing that ambayo tunaweza sema serikali imetufanyia. Kwa hivyo tunaomba serikali kama sahi budget inapoenda kutengenezwa, ikitokea tunaomba ikuwe ina empower that youth mwenye ako huko mashinani, ili pia yeye mwenyewe asikia kwamba anasherekea Madaraka Day. Sina kitu cha kusherekea leo kama kijana, sababu serikali ilituahidi, serikali ya William Ruto wakati ilikuwa inatafuta hii kiti, walituahidi mambo mengi. Walituahidi kazi, walituahidi watatusaidia sana kama vijana. Lakini kutoka hiyo serikali ilipochukua usukani, hakuna kitu tumepata. Walituahidi sasa National House, mambo ya kujenga manyumba watatuweka hapo, hakuna vijana. So vijana sisi hatuna kitu ya kusherekea leo. Mambo walituahidi hatuna, we have nothing to celebrate. Na tunaambia serikali, sisi serikali hatujafurahia. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagetumam. Na kire ripoti ingine rais wa ndegoro Kenya Daktari William Ruto nonekana gwetana mbere na karomba Kenya kwethirwa Brenda Ukiri na gwetera kuritirongo gene thirikari ya Kenya Kwanza. Ruto ararite jaja ntuko yegoro kagite na karara tongerete mambura za Madaraka Day jara rombete gwetana mbere nterire ya Chiamabi. Akirikia Ruto nekita weranekere ya Kenya na kuga agetana mbere na kugarara uchumi bwa ndegoro ije nikenda Kenya bonde bakethirwa bakigunika. I speak to you today with a deep conviction that our country is firmly on the path to stability and progress. We have weathered turbulent times, navigated serious challenges, and through courage, policy decisions pursued with resolve, we have not only stabilized our economy, but also charted a clear course to long-term prosperity. Since August 2022, Kenya has recorded an average annual growth of an average of 5%, outperforming the global average of 3.3% and the regional average of 3.8%. Just last month, the International Monetary Fund projected our GDP to reach US dollars 132 billion. That is 17 trillion Kenya shillings, making us the largest economy in our region and the 6th largest economy in our continent. At the same time, inflation has declined sharply from 9.6% in October 2022 to 3.8% in May this year, well below our target of 5% and bringing welcome relief to households and businesses. This reflects the strength of our economic fundamentals and the impact of our bold reforms. During the same period, the shilling appreciated by nearly 20% against the US dollar, from Kenya shillings 162 to Kenya shillings 129, making it one of the best performing currencies in the world. The central bank rate has decreased from 13 to 10%, lowering the cost of borrowing and spurring private sector activity. Additionally, our foreign exchange reserves now stand at US dollars 10 billion, extending our import cover from 2.5 to 4 months. Mutagari wa Meru TV na za mambura za Madaraka jareti tuna mbere ntere chia Kibugua kana kiri kieni ke Kibugua ntere chuka haigamba ngombe mambura jara tongere turi governor wa county Tharaka Nithi Muthomi Njuki kire mambura jaja siasa ni ironekanira kuthira chikigwata Mwangi araba maba atongeria baraba thagara bakigwata mbaru governor Muthomi Njuki barachumeria na kwambira kumeneria bamaba MCS kana atongera baraba kuregana na budget ya mwaka wa 2025 2026 mambura jaja mjumbe wachuka egamba ngombe Mheshimiwa Patrick Monene na aronekanira kinyo kumeneria bonene speaker wa bunge ya county Meru Horizon Kenneth John Mbabu.
Gwibumambura mamandaraka mambiria marama kuruthiritwo kienini gia Kibugwe matongorere twi gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki agakaribeterete gukungwira mandaraka maragaruka na gutuika kieni gia gisiasa ara mwimba wa siasa uturirwo imuthini Karangi arakurugama augire kuri ana siasa bakuromba giti kia gavana bakithukagiria gavana Njuki rietwa na giukabira kuri antu be somewhere gwenda utumana kibo tafadhali tigani go create imaginary enemy kenda utuika governor gitikia governor kina contestants bana lakini kwe candidate na antu bao bathiete gakona ni bantu bona kenda bona gitikia governor no baborire Muthomi Njuki tafadhali wananchi si wajinga ibaije governor Muthomi Njuki na kurikia tamu yake mirike na peace na kireta account bantu amwe wo ukwenda kuromba itikia gavana pambana na antu babangi tia kwenda wikira gavana ni ndwani cia gavana Njuki no yakurugama arauga gutire na kanya ga ukabira ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi gutira nafasi ya kugaanto thiini wa Tharaka Nithi ati na kura matwire na ruere maragia sisi ni kitu moja ugacha kugwa meru yani kwirungamia meru ebu nwe kwirungamia chote ni yetu twa Tharaka Nithi. Kwa hivyo mtu yote ambaye anaongea mambo ya kabila katika Tharaka Nithi akiragiria Muthomi Njuki udio mwire mundi ni umbugire Muthomi Njuki nte wakuma baumu kumbira nyumaga nione muntu wa Tharaka Nithi akiuga baraba kwaria mantu ma ukabira kengo bathurwa gavana ikanya batete kuma na makwenda kuromba ite magito magera ukabila thini wa Tharaka Nithi mere maurite matungwa in fact mere bau ukuona makienda kurethia kare mathaikite nebo twariragia no tutyomba gutumira ukabira ukiuga gantu makwa wona gite ngenda kuona mundu karonga makamana uko athuro ni antu makama muci agwiturani na kiroke gite kia gavana so we nitwena ndumetu mutikathungire ukabira gute muntu utikwa ni kuruta wira wakiathoni wagikimantu megi banjenti matirarega kwarirwa ara kwa njuno ma MCAs baraba kuri kiathoni gikibonekanite guwa kuri na Francis ukwingira ma MCAs baraba angikuregana na banjenti ino when daddy was away nitwagire Francis wa kuringithia mubira akira gantu buria budget yetembega hata hapa Tharaka Nithi kuna Wamunyoro iko hapa kwa county government ya Tharaka Nithi iko Wamunyoro na ukiona Wamunyoro inazunguka iko na force nyuma ambayo inaisukuma kutaka kuharibu ile kazi inaendelea hapa na governor Muthomi Njuki. Wakati tunaenda kutengeneza budget watu hawafiki, wako biashara zao, watu wameenda kuuza mafuta, wameenda kuuza kiraiku, wameenda kufanya kazi mingi alafu wanakuja kutupigia kelele wakati wa kwenda kupitisha hii budget. MCA Kithinji na Gatura nabo bakiuga ma MCAs baraba kwira kariba kwago batikari ogoti bati batiri kuruthirwa maendeleo no amariku ugacokorwa MCA na kurunga makera wondi yake antu matikari ogoti lakini wawe mwene agacoka karunga maringi akauga na kwenda maendeleo gwake kurutwa wira nio no nkorombe kwire MCA rokera antu make matikari ogoti anagwake gutikatwa wira Nondo gakwenda mbesa cithiranio magumoni isi ngithiranio chuka isi ngithiranio chogoria icoka guthii kumutumira gwake na antu make arimera matikaribe antu ni mathiere mera antu mao matikaribe ugoti ate tax etikaribe kuri thirikari ya Tharaka Nithi ugoti wa Tharaka Nithi tukarega kuwona tutiumba kwigwa tukiruga maendeleo kwa une ngorigwa bokera muntu umwe utekuria mbia endero kwenda kuribira nyoni Mubunge wa Chuka Gamba Ng'ombe Patrick Munene akurugama aratumura muimba araugite speaker wa mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi John Babu noe ukuingira ma MCAs barabange baregana na banjenti ino ndura kwino kuona irambiria ukurumanga governor thaino ni utiambanirie nani tene ganta menyaga na nenda gwitiria ni governor nkaurie Muthomi arekarire atia kandi ni muntu ibithanitie au kaunti acoka ateria mburuka make mairi amera mugetikiria batu akaruta wira muno atecindika riu ndageria kuruta wira ukagitaje muntu atibithagu anga ni budget ya kubinga anga ni ndu kama wewe ni speaker ufanye kazi ya speaker kazi ya governor ni ya kufanya maendeleo na ya mjumbe
wakwithirie kareke wano mundu gukwantu mauga kareke ni muntu mumai akwikirite coordinator wa CDF wa mubagarania bururu lagwa muntu mwega muthuru wa PC agwo charingi wa mubaragania pe ndigo choko baragania no anayo ino tutikuregeria nuntu gotwigite ntureke ya muntu ndi muntu no twika ntureka mano ndenda gutinda kugwika nkomanguo Pato akiuga Mbabu namenyeretie kurwa na mirandi ya maendeleo na kuoguna batiri gukinyithwa muthia. Gavana komaino tugutinda kubitha gavana nitubeja kwa rugo no twira kwa Kenya mukore abithire mbite nguoni ni mbiti tubithite nguoni no abithire nguoni no mbiti nthuku muno kana ja gutwira oringe mubiro tutethie jajo chwa kiuga kaba gutiara mwitekea Arano Gavana Njoki onekanire kwira Pato na rekale na muthuro thaino nontu kagita gagakinya na baraba kuregana na maendeleo bakona bura machweri monere kithimani obange twakinya anami mukero wale mwiri nontu batu dieta tukomege tuma mujumbe wachuke kama ombo tule na utikage maketa thaino rwimbo rwakinya mauma kwaria thaino tigana na mone mara makwenda kwale mali ende gakinya ende gakinya utemu ndo batale rwa borea aragia na bora dunga wasindano tugatara wirona muntu rutite omuntu rungame mrukieni wake na kwa kweli antometo madarakari madana tukasia antoma tumechuka kama ngombe madana tukasia ni antomra medoro makenya bama diete na india ya kuina rumbo magakothekia magwokothe ntuko yale ntukwira nkwiraga ukerwa ni mwiri kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa Mbogo Thosha mwanya murimi wa Mbogo nontu bwa ripoti ukongera kuna atiakari bakuma ntere cheki ngori wa dini yankuene South Imenti nebomirete na koria mujumbe wa Daktari Chandra Kimweti kubaritera kana kubaritana nembi kiri finance bill ya mwaka ya 2025 nikenda bakamwera kethira bakamwitikiria kumiringira kura nyara kinyaba ugete naremi kujuria mawera nejaria ombero kwethira kibekera kakitene karia arombaga kura cia nterizi bakiuga ati boba temo gwa tambaru kire kethirano 2027 monka atigire agukinyaniria mawera nejau chonde Jeff wagituma na rogono ru nabo akaribabure king'ori ireri nkwene kiri gicigo mbunge gya South Imenti nibaumirite na kuria mujumbe Chandra Kimweti nethere akibaitana mandu ja finance bill 2025 nikenda bakamwa rutha rwa gukurukia mbiru iji kana kumigwithia Daktari Kimweti no mo bara bakuthithia finance bill ndene Kenya iji lakini ataondi public participation eja tugeja nkobo South Imenti batuto mwera ura tukwenda finance bill wethithwa oni kiambere ndena mwana kinya skuru thai form 4 na finance bill thai ejete kiabairia kurira mwana kigerio oni kwou ndo moga safa na ndaringirite na no ndaringire kurekwa mando finance bill Dr. Chandra hakikisha kuja ngraudina batu ojukia maoni zetu omenyora batu tukwenda nako watu ko uteja ngraudina ojukia maoni zetu ukaringela finance bill kura buru ekareu nuntu tethira yetu tethaia nuntu ngugenu kuthikaira esau kwa hakikisha abantu jajo thibugita bote na benefit na antu bara bakuringira kura ba South Imenti withikira bara bari iguru riaku finance bill ibo kuga finance bill we karara ora uge yesa oringe kura okurukia finance bill uteja twita tukarithia ndio turia antu bakwa tuthithia atia turi mugongo jo akorotio tukwinyire kaburu twegeria kumara wageria gweta thokone ogura gitunguru uketha ati gitunguru taxi citetie ukiumaria rigo riaku ndio kiuga wetete wona kibao giaku iguru uketha kibao kirigitire na twegeria chwa tukambiria ndetukaga nkurukia Karibaba nibaugite kinya mawira ne mujumbe uju abaete kagita ga siasa atithirite akijaingia Pato Dr. Chandra kejete na manto maingi mono tu promise ta jayuthi ende achoka to nigere tiburu ayo kejota ga manto jala agita nyanto balato atale tentule na atale te akoro banduki yao bawi bo azikaira
ene na turenda umura atiri weta rutero sport utikintu nya kimo tugitira utikeni nya kimo agitita guku twina ligi cienderete ambere utirigi nya mo sponsor ayuthi no bakaraboga mantu jonde batu atukiririte ja ayuthi atwethia aethia tutinango geburu kini form 4 grade 9 grade 6 iwi kwererwa batu nya tutije twetete ochambia mbechana cia kureaga magerio tukareaga magerio twitete mbechana twategera skuru ciongo tukaigua mweshimiwa ora tugwita mweshimiwa wariuga mbeca cia saino State House tukauga State House gekara yakia ate batu twitwingunya tutikumbo ciakira no State House bagwaka mbeca cia magerio ri ciete State House bakirikiria karibaba ni banyuite na kamwe na ndi bakethera bakiania mujumbe ucu kiri kithurano kia 2027 turi mwendo mwira uyu daktari mwiti ogwe nonto gwe watiethirie urwa vieta utura ndegene kiani kia mitongo ikyo kugo thithiruo kinya yake onthe utumte gwethikia ku muntu ngewe na ndege ni kintu ndei wiri baru kangi kabiki na ndegware ontoro urwa ndege mome twebere tuthure oro category ne yetu tututhure muntu ro wira bone yetu utoka ukaka biani bia ndege nonto kona ndeo karere ya murungu ankwenda kwira uma 2027 tugweterete ya mubira okona inyoge tatea Shandra kiato kwere aju tiga kuigwa ati akioro geke bure kingori batio twatera kathara kura ni untu bwaku tukiuga we mwana wetu ankuene ende gato kwere 2027 ukageria kwaria na atu oremo ene ndakuringera campaign twena bapie bara wengere beta baniki urareta kabangi gikamba urareta kamba ugantu thomi kanta nyongo gewe pie nonkwanda moria woni thomi nyani de nyongo gewe pie nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma Otiyo ya Jeff Wagitumani ya gutukinyiria muthia jwa nteto cietu cia Meru TV rukiri ogeta kuraja nkethero angicokagira na mantu raja garikeni kathaiti cietu kathaiti The Daily Nation na nkuruki kathaiti ya The Standard.